Mentakat sengi kaci terik yayong hajar fuar kipat ba kamai khuli kilami biang syamadan harangkat kacing senran lang kisang bhalang na kathan ri bhoi man pen sngawi ka sarkar bakan pen bet biang kam khaput hakni kathan batkim kwa baka sarkar Meghalaya kan aino iki chaka chongki syaka Assam bat kida penram chur halor kacing bom chimkhia baching khan sting chongka sarkar MDA banle kham kloi halor kani ka benta bat hagan Simun kijaka dong ke Meghalaya kila lain do sya Assam di Sokria kamen sim abang yoi ya ki kun ki hajar dong ke Briu handong truk ki basong basa ka bayade bat kane ka border area namaring yoi ba kijaka ki jongi kila lain do sya Assam ka bang Sokria bat ka ba isausi kalong ba ka Sarkar Meghalaya haba ka sanya ka MOU kam Syamla Buram ya ka District Council, kam Syamla Buram ya ki SIM, kam Syamla Buram ya ki Rangba Shlong ki badai sya ki border area. Haga jing sisa. Haswa bakin ya penbaik ya ki jaka khaput. Ki ladai ban ya penbaik bat ki sodar Shlong, ki SIM, ki SIM, ki sodar Shlong bat ka District Council. Khadang bakila bantip ya ka jing sisa haga bayadai bat ka khandau ka syab jongi ka Meghalaya ka snong mai khuli haga ka ski hilami syamadan ya ka ban persya ya ka sarkar MDA ka balale jubor ban penbaik ya uput usam da ka bakala aino ya ka jaka ka badai hang ne mai khuli sya ka sarkar Assam kane ka bangimla ban pedang nagaleng ka seng bat nagaleng jong phi pai ba horkit hordang sobhawat nam island ya ka Sarkar Meghalaya bahkan super hapno ya ka daga jaka ka jong phi sya Assam Sarkar Meghalaya ikwa ban kerpat chabi sasisin ba phidai ban penbaik ya ka daga jaka ka bahap hangne hapo mai khuli ki ba kim kwa bakin lek sapo Assam hendai la supengat jubore ki sapo Assam da ka baburam ya ka Sarkar jinja ka ba Lahap ke Assam dengan Nesam negara yang ingin kesal. Ikoi berkesam. Tapi kipat bak nonton snow. Jom kamai kuli. Langai sakmak. Lara ke Sarkar Samsam. Dia ke jingot doki kipat bak. Naga lenga segru. Himnon lang bakti. Himnon lekat bakti. Wap lada. Gine balik. Banyak pun. Dia kakir. Sapo High Court. Lanai sadu Supreme Court. Giniat. Lara ke Sarkar Samsam. Ya kacing dawa jongpi kinong song senong. Namari yoi ya penbaik. Ya uput usam. Gila deh. Penbu ya ka meeting mat kinong song senong. Kinong song senong. Kitip khamha. Nangno uput bat nangno ke jaka ke jongpi. Henry ka Sarkar kalayak baik najong. Penbaik ya uput usam. Ingin kamba lada ka Sarkar Meghalaya kanong singap. Ya kacing dawa jong upat ba Gemi sakmat bantawa dia ka hok hadu bangin dayo ginom kuwa baka jaka jongi ka Meghalaya bakalai cha Assam wat tan shin siru ginom kuwa baka jaka ka jongi kalai cha Assam dengan okran sibun ki kete negara kapor ngai kublai fi baro ki pai ba ki bala sim dia kana ka betta banyami pai ba bandawa syaka Sarkar ia ka hok ka jong phi ngangai ba phi ke no jong snong hang na po mai khuli ngangai ba phunyo ia ka jaka ka jong phi leng ba ka jingpren stom ka jong phi ngangai ba ka Sarkar ka hapan pai ka hapan kami ban pandai khasisian ia ka ne ka kam hang na po mai khuli ta ge ne kenten phubai sibon. Thank you. How do you feel standing here or sitting here in this field? We came here, do you know what for we came here, all of you? We came here to fight for our right. So, let us shout, we demand our right. All of you say, we demand for our right. Okay. On behalf of Meghalaya People's Social Organization, Rubhoi District, I stand here before you for this border issue. It has been a very long time
that this border settlement will be settled. But till now, we hear and we heard that this border settlement is done in a very unsystematical way, in which we, the public of this area and of the border areas, are not satisfied at all with what the government has taken up the agreement. So I request all the public to stand united, to stand still and fight for our own right. We should not be afraid to die for our own right and for the land or for our own land. अपना हक के लिए हम लोग डरना मत. I cannot speak Hindi too much, but I hope you will understand. अपना हक के लिए हम लोग फाइट करेगा और अपना जान देने के लिए भी हम लोग खड़े. कोर्ट केस करना पड़ेगा. हाई कोर्ट जाओ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाने पड़ेगा हम लोग को. ये करने से ही डिस्प्यूटेड एरिया बोल के रखेगा. उस टाइम ना आसाम का होगा ना हम लोग का मेघालय का, जब तक केस खत्म नहीं होगा. ये चाहिए ना, क्या चाहिए हम लोग सोचते पड़ेगा ना. हम लोग आसाम को दे देगा, आसाम को नहीं चाहिए ना. मेघालय में चाहिए कि नहीं चाहिए? मेघालय में रहना है तो हम लोग को कुछ तो करना ही पड़ेगा. भाई और बहनों, मैं ये सच्ची बोल रहा हूँ. अगर लास्ट ऑप्शन नहीं है, बस कोर्ट फिक्स करेगा. जो भी करना है हाई कोर्ट जाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाने पड़ेगा हम लोग को. ये डिसीजन एक लेना पड़ेगा. देखता हूँ अभी हम लोग जितना भी अभी हम लोग यहाँ पर जो मौजूद है, एक बार डिसीजन लेंगे. फर्स्ट मेमोरेंडम सबमिट फिर करेंगे एक बार विड्रॉ करने के लिए. अगर वो विड्रॉ कर सकता है चलो ठीक है. अगर विड्रॉ कर नहीं सका तो हम लोग का एक डिसीजन होगा, एक साथ जितना भी हम लोग का बस्ती का गांगपुरा हेडमैन सेक्रेटरी है और हम लोग का जितना ब्रदर्स, अदर्स ब्रदर्स, नागा, मिजो, मार, जितना भी है, नेपाली भी हो, खासी, बोरो, जितना भी हो, बिकिर भी हो, हम लोग एक साथ इकट्ठा काम करने पड़ेंगे. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. ये टाइम हम लोग यूनाइटेड वी स्टैंड होने पड़ेगा. 안주고 글라자 안주고 북숙 부모리 맞자 안주고 나고 나고서 갈라가야네 나고 나고서 안주고도 갈라야 이나바 심삭다는 게네 안주대 마고 바빠 속 놓고 들린 거 바꿔 봐가니야 나고 나고서 안주고도 갈라야